سوال و جواب ها از اینستاگرام میشوند. من عادتا یک وقت اینستاگرام در پروست میگذارونم. موضوعی که کلونان باید بسیارتر وقت جدا کنیم برای همون سوال را جواب دادن. خیلی یوتیوب کانال تشکیل کردیم. ویدیو سیومکا کردیم. میپرتویم. خلاص هر یک تема را عدل رزبرد میکنیم. می نویسن که اکتامورف چخه باید آبشی ویس گیره. سوال یکم. اکتامورف. اکتامورف آدمایی هستند که خرابند در طبیعت. این وزنگیری برای او را قینه. چیزی که بخورن نخورن او در وزنگیری قینه. خلاص ما هم چند سالی که تجربه کاری داریم. در زال کار میکنیم. پلوس خیلی آدم قطعی برادری هم داریم. شناس هم هست. خلاص هم قشنگ گفته میشود که او متابولیزمشون تیزه. من مثال داری خودم هم خیلی از شد امی وقتی که متابولیزم تیز شد. متابولیزم مبادله ماده ها در ارگانیسم امی هضم شوی، رشپلینیا، جمع شوی ژیر و موشگیری. خلاص ده همه امی متابولیزم بلیاد میکنه. وقتی که متابولیزم تیز شد آدم ده جمع کنی ژیر قین میشد. بعد موشک سوزانی آسان میشه و خلاص برای همون و خرابند. بعد با یک نازکی هم هست که ابیچن آدمای اکتامورف اگر فیتنس مشق کنن طرز حیات سالم برن پلوس کالون دارن که میتونن کالری زیاد استفاده برن. این تنهای خوشروی بیجیر بیروغن بسازن. تو از بدن زیبا بسازن. نکی اکثریت آدمایی که هم خیلی اکتامورفن از خورده اوجه طرز حیات سالم ندارن. خوراکای نالازمه میخورن تا از جزیرت هم شیرینی، فاست فود و غیره. ای همون آدما هم خیلی اوقاتو دا عادت میکنن. تا است ویبری همین آدما در همیه که همین ایگودکشون حسابی که لیش نیوست نمیگیرن خچونده همه چی را پزولیت میکنن میخورن. کلام کشیدن عادت میکنن در همین چیزش. پریکوسشون اگون شیرینی پیرینی اگون کولا قطیزه پیوت کردن انا چیزای اوقاتای لازمه نمیخورن. خیال میکنن که او در دیت داخل میشه. یعنی اون دیت نیست و طرز حیات سالم است. اوقات سالمی تازه خوردن در دیت داخل نمیشه. برای همین اکتامورفا در главный سببشون همینه که ایگودکیشون نادرست کلان میشوند. حسابی که نمیبینن در بدنشون که اوقات نادرست خوردستان بس گرفتستن فکر میکنن همش صدای نکی آینده یکم همی آدمو کسلی قند میشوند. تو همون غدود زیر معده که انسولین ویرابط میکنه پس جلوش نجلیزه ران ایلی پوزنا گفتی گپا هر یک ارگانی آدم رسورس داره. همون رسورساش اسچرپد میشه. آدمی که اسکلونس کاجرینی داره یا که اندامورفای مثلا که مزامورفای چخه میفهمه. تا است سه نمود تیپ تلاسلاژنی آدمو میشوند تقسیم کرده گینده. متابولیزم تیز میونه و متابولیزم مدلینی اویسته. متابولیزم تیزش اگر خراب باشه متابولیزم مدلینیش اویستهش آدمو تیز فربه میشن. لیش نیوست میگیرن. همین گودکشون میشه معلومه لیش نیوست میگیرن. خلاص هم آدم وقتی که نیپراوینی پیتانیا میکنه شکر بسیار استعمال میکنه ریسک هم میبینه در بدنش که او چیزی را من نیتا کردستم. مثلا لوبای دیگه آدم میتونه فهمیده که همین آدم طرز حیات سالم نداره چیزای نادرست بسیار استعمال کردسته ازش چی لیشنی ویس گرفتگیه. تا ایستو در پرهیزی میکنم در سپیڅیالنی پیتانیا هست مینویسن استفاده میبره پلوس مشق برای رصد کالری ای بدنش هست از کاراکتروفکا میکنم جابجا میکنن. مقصد آینده که با همین چیز تکرار شد значит میدونه که ای بی می پیتانیا و مثلا خواب نگرفتن و دیگر چیزای برای همین پیتانیاتون ساز میکنین چیزای نودرکاره را پول میگیرین شیرینی و میوگی و همین چیزایی که ساستاف شکرش بسیاره با مچنو چیزایی که اوردر ارد میشه و خلاص میگیرین این طرز حیات سالم دواست دوستان میگذارین. تو است شما در بیلوک بسیار هم خوردن در کار نیست.
обычно белок ҳисоб китоб мешавад ба қаду вес 1,5 грамм барои агар машқ кунем барои ягон натиҷа додан басай усуш уже полезни жирӣ то есть ами масъалаи жирӣ дар шумо беҳад муҳимай углеводи зиёд бо метаболизмтона тез мекуна ҳисоби ҳамун шакараш хулас бо вазнгирӣ шумода қин меша барои ҳамин соотношенияи сафеда чарбҳо ва карбогидратҳо дар эктоморфҳо камтарак фарқ мекунад то есть шумо бояд бигем миқдори проценти белоктон қати жиритон яхе боша углевод камтар барои ҳамин хеле меша тақсим карда 30% белок 30% ҷирӣ 40% мондагиш углевод мешавад барои ҳамин жирҳоро нол набарен хулас якум ҳал кардем вот сами важни сами чиш питание агар ягон чиро фуромӯш карда бошам маёдум буромада бошад дар вақти гап задам барои ки ман ягон сценария надорам телефон дар рӯи ягон чи нагуфтестам ноутбук дам просто страничкаи спортивни питания мунай барои ҳамин мешавад ки ягон фрагмент ягон моментча ман упускат мекунам шумо дар комментария нависед ёки дар инстаграм ман оянда бо ура сар сёмка мекунам мефаҳмонам иминам темаша дигар масъала машқ шумо дар природа склонност к ожирению надоред то есть ранги одамои фарбе лишний вес доштагӣ каркасашон калон соғанашон пам шумо наметонед мисол бисёр бихӯред за шояд бисёр хӯрдан жир бигиред ранги ҳамошен чизе ки шумо зиёдтӣ мехӯред сӯхта меравад ҷамъ намешавад хулас единственный чизе ки фоида мекунад шумо дар ҷавози машқ аст силовые тренировки меред мушакотона медаронед нагрузка метен под нагрузка одам уже дига мешавад калон мешавад барои ҳамин баъд ҳамун хурдагии ки шумо мехӯред ку там белок мехӯред шумо мисол сафеда мехӯред ҳамун витамин истеъмол кардагитон ҳамун аминокислотое ки организм ай белок мегирад плюс карбогидрат там рис гречка бринҷ чизое ки источник энергияанд ва барои бо восстановлени мушакҳоам роли калон бозӣ мекунанд плюс руған полезни жирие ки гап задем барои гормонални фон барои сустав связка барои мӯи сар барои настроение барои ҳама чи таъсир мекунанд масъалаи жирӣ ҳамаи ҳамин дар вақти машқ кардан дига эффект метиҳад дига отклик метиҳад то есть пеш шумо просто мехӯрден мерафт мебуромад ҳаку вақти шумо машқа сар мекунед мехӯред мераванд определёни корҳоро буд мекунанд шумода стройматериал мешаванд и мушак месозанд бадан месозанд барои ҳамин вақте ки шумо харобен склонност к ожирению надоред то есть наметонед бисёр бихӯред фар бешен вес бигиред шумо просто бисёр мехӯред машқ гӯш мекунед и уже ҳамин натиҷаи зур метиҳад бо оятон набуред ки вақти машқа бас карден вазни шумо бо обрат намеравад як миқдори муайянаш барои чи барое ки машқ сабаб шидагие ки шумо вес гирифтагед на ягон дору на ягон протеин на ягон гейнер то есть ё ҳамаш вспомогательниям хӯрокҳои варзишӣ лиш кӯмак мекунанд ки шумо ягон мушкилиро ҳал кунед мисол калорията дабират намекунед там протеин ё гейнер гирифтӣ хӯрдӣ калорията дабират кардӣ ё ки мисол белокта қувватат камай камтарак креатин куш кардӣ ки қувватат зиёд шава вазбинтар машкунӣ мисол восстановленият безебай аминокислоти мегирӣ там комплекс ё ки отдельно бетса ё истеъмол мекунӣ ки восстановление тезтар шава анализ месупорӣ мебинӣ тестостеронут пастай мисол бо мерай унҷа миқдори муайянай вот самое важное барои восстановление мисол тестостерон цинк и витамин D вот самое минимуме ки арзонаи бисёрӣ супорида метавонанд соотношение мебинӣ тестостерон паст витамин D паст и цинк в крови паст пеш цинк набуд навқуш кардан дар диамет мегирӣ цинк мегирӣ тестобустер комплекс витамин и чӣ гуфтам витамин D мисол дозировка подбор мекунӣ обычно ҷое ки мегирӣ уже агар одам мефаҳмидагӣ бошад туда мепурса ки витамин D чанда и туда дозировка подбор мекунад як муллат истифода мебарӣ и уже сабаб мешавад ки ту уже дар дигар уровень мехезӣ то есть масъалаи анализо направление корректировка каседа дар кор боша инстаграми маро биёбен бинависен ҳозир аҷа консултатсия надорем оянда мешавад ман направление метиём там анализ месупорем мушкилитона ҳал мекунем ё ки бо як результати нав мекунем так питаниеро гуфтем машқро гуфтем сеюм естественно вот добавко там хӯрокҳои варзишӣ метавонем спокойно истифода барем не ки подбор кардан дар кора ки именно чи шумо дар кора ана баъд хоб шумо чӣ хеле гуфтам вот мисоли оддӣ додари худам ҳисоби неправильное питание пеш
бисёри бад хоб мекунанд, бисёри одамон бисёри бад хоб мекунанд. Естественно, пешай хоб шумо ягон чизе намехӯред, ки ягон хӯроке ки допустим стейк ёки ним кило творог ёки казеиновый протеин ёки хотя бы ягон ҳамон белок моҳияй ва гӯшти мурғай ва шумо то есть надоред дар природа ҳам хеле одам ман кам дидагӣ мектаморфи ки ҳамин корҳоро мекунанд. мисол за шои чӣ шумо ягон чизи сабукак хӯрдагем плюс ягон десертак рафтем хоб кардем, ҳамун авқоти десертаку ҳамун авқоти неправилни шумо сабаб мешавад ки шумо в течени 6-7-8 соат зиёд хоб мерен, баъд мехезен лоғарен, беқувватен. Барои чӣ? Барое ки дар вақти хоб процесси пишиварии одамо лиш замедлит мешавад, то есть намешавад ки внутренни органи одам кор накунад, просто замедлит мешавад, оҳиста мешавад. Яке кор мекунад, баъди миқдори муайяни вақт организм даст сирё дар кор топлива, то есть ҳама чизои хӯрдагитро всасад кард, расшипит кард, ҳазм кард, рӯӣ кард. И уже хулас як момент мешавад ки там қандат меғалта ёки ярган просто гишна мемонӣ, обычно ҳам хеле мешавад гишна мемонӣ. Вақте ки ҳечи нест барои ҳазм кардан, қанд мефурояд, естественно гормон роста баланд мешавад. гормон роста бо худаш як хусусият дорад ки искусственно дар вақти хоб агар долго хоб кардӣ миқдори муайян всплеск мешавад и бигем худаш қанда зиёд мекунад. То есть ҳам хеле хусусият дорад ки қанда глюкозаро в крови зиёд мекунад, за шо чӣ мегӯянд ки ин гормон роста истифода набаранд ки касали рак мешаванд. Рака фақат глюкоза клеткаҳоша зиёд мекунад. Хулас барои ҳамин маъбудо мешавад в основном аяхело за шо ҳамин синтез гормон роста всплеск дар хун дар организм консентрация зиёд шидан ҳамун захираи шакаре ки бо дар ҷигари одам ҳастай сарф мешавад, то есть всплеск мешавад в крови, баъд инсулинро мефуроранд, ол мешавад. Хулас баъд гишна мемонид, организм гишна мемонад, мо одатан ира ҳис мекунем, мехезем, мехӯрем. А шумо за шо то, что вот неправильное питание дорем, неправильный образ жизни дорем, ин момента организм гишна мон дид ки ту вялый, ту бефараи, бисёр кор кардаги хоби, допустим, тура бедор кардан наметавонад, бо бисёр вақт ҳамин привичка мешавад специально нахистан, мегира ҳамун камтарак мушакое ки ҷамъ кардагие ку дуруниш ҳамаш при хонача, дуруни хонача при аминокислота гуфти гапо, ҳамонро мегира истифода мебара, мушакота мехӯра. Мисол вақте ки кортизол баланд шид, кортизол як гормон стресс и разрушение. Агар ҳамин темаро бухонӣ, беяд темаи калоне. Як момент шумо ҳаёдам намебирояд. Мисол вақте ки шумо ягон разбор мешен, ҷанг мешен, организмда қатори адреналин бо кортизол ҳам баланд мешавад дар ҳолати стрессӣ. Кортизол чикор мекунад? Мерава ҳамаи ҳамин мушакота, ҳамаи ҳамин аминокислотаи ҷамъшидагиро мебара ҷигар, мекунад глюкоза, як кор мекунад ки шуморо биқапа, шумо худтонро контролировать карда битонед. Хулас естественно чанд қодам бузбала шидам, қай процесс осон мешавад кардан, хучуна қапидан, барое ки мушакошон бисёре запаси аминокислоташон бисёре одами хароб хуча наметавонад қапида. Барои мисол теза ҷанг мекунад, баъд мезанад. Хулас ҳамин кор дар вақти чӣ ҳам мешавад? саҳар миқдори муайяни кортизол всплеск мешавад ки шуморо бояд бедор кунад. Естественно бигем ҳамқай вирабатат мешавад ки ҳолате ки шумо ҳастед шуморо бедор карда наметавонад. ҳамун кортизол мерава ҷамъ мекунад аминокислотаро, ҷигар мебара, глюкоза мекунад. Хулас як чизи қимата, агар шумо бигиред як банка аминокислот, мисол 30 порсияш там 300-400 сум боша, и як банка шакар 30-40 сомон мешавад. То есть як чизи 300 сумаро мегирад, чизи 30 сума мекунад бигем. хеле естественно шумо қадар миқдор инҷа як 2 лошкаш бигем ягон порсияша истифода мебара бадан. ҳисоби ин ҳамин кор шидан, ҳисоби ки ҳамин аминокислотаҳо бигем мушакора бигем, чтоб шумо бифаҳмед, бурда ба як чизи дишоби глюкоза табдил дода хуча обеспечивать мекунад энергия қатъӣ гуфти гапо. За шадид ҳамин кор шумо якумш ки хеста наметавонед саҳар, димш ки ганда вазбин мехезем, худтона лоғари беқувват, инам хеле
як ощущение беззебая, да? Обычно и кор за хама одамои мешава ки дер мехезан сар. Барои ҳамин желательно пик концентрация кортизол астай баъди миқдори муайяни хоб там 5-6 соат шумо инро бояд зафиксировать кинен я момента хеста ягон чи хурдан дар кора хотя бы метонем просто бихезен там бца бихӯрен протеин я фарқ надора агар мақсадат бо хоб кардан боша ҳамин кӯмак мекунад ки мушакҳои шумо бисна сарф нашава акӯ бармегардем ба ҳамун хӯроке ки пешаи хоб гуфтам ку то есть бояд як чизе истеъмол кунем ки в течение нами 5-6 соате ки хобен шумо постоянно шумода аминокислоти то есть постоянно ягон чи боша агар ягон пишаи вазбинам боша мешавад мисол яки пишаи вазбин як минус дора ки бо сар хестан проблема меша барои ҳамин иҷа ягон мисола 150-200 грамм бринҷ барашда камтара гӯшт салат овоши клетчатка салат овоши бисёртар боша бо хуб барои ки процесс пищеварениро замедлит мекунад за шуд чи дер ҳазм мешавад и шумо то саҳара метонем питательные вещества за счет то, что шумо пешаи хоб як пишаи правильни хӯрдем як хӯроки правильни организмро истифода бара ин хеле чизои майдачуда аст бисёри аҳамият наметам баъд результати соз карда наметонам барои ҳамин мисол метонем чизоро истифода барен масъалаи капсуло истифода набарен хитонда зарар мекунад мешава истифода барӣ агар капсулара мисол ҳамон вақт истифода мебарӣ ки беҳад хароби лоғари дига вихд надорӣ барои камтарак аппетита нақс кардан перебаршид намекунӣ не ки дар вақти аппетита ҳӯшидан ту фақат хӯрокҳои полезни мехӯрӣ дафтапас миравӣ мес политестостерон пролактин эстрадиол общий анализ крови то есть ту мебинӣ состояние ҷигарта ҳатто ревес гирифтан организм успеват кадестай хунта восстановить кунад ё не немегуфтаги ма ферритин железаро мебинӣ то есть хун ай осмон наябия барои синтези хун барои селексияи хун организм да железа дар кора в основном вот самый важный ҳамин цвети хунам ай количество железа зависит мекунад вақте ки сирхи беранг шид значит нарасидеста вақте ки серанг шид значит железа бисёри бадай дар бадан хулас баъд эстрогенро мебинӣ тестостеронро мебинӣ вот як миқдор анализҳо ҳаста ки контрол мекунӣ процесса и чтобы гормоналия нашава дисбаланс нашава қатори ҳамун капсуларо хӯрдан хулас як миқдор муайяни пул дар кора и як одаме ки тара контрол мекунад баъд як натиҷаи соз метӣ там мисол 40 кило то мехӯрай 50-60 кило уже баҳс мекунӣ капсуларо хӯрдана усша бе капсула бо мери барои чи барои ки 40 килои хай беҳад вазни сабукаи мисол барои мардак ёзанак а уже ай 50 усушиди ай 60 усушиди уже нормальне ура просто бояд поддержка кунӣ ё ки ҳамун за шуд машқ кардану тарзи ҳаёти солим бурдан ҳамун веса биқапию бо зудтар кунӣ барои ҳамин ин чизода ҳамаш под контрол як одам шава мисол ҳама ин корора ман мекунам и кам тарак миқдори муайяни пул дар кора ки ин корора бикунӣ и безарар шава вот самое важное так в принципе хеле гап задем масъалаи общей масса гирифтани эктоморфо агар шумо ҳамин чизора айбан бигирен питаниятонро соз кунен анализҳои дар корора бисупорен машқотон дуруст боша иншоалло ки шумо оста вес мегирен и танаи шумода танҳа ягон кас хушрӯ намешавад то есть ай ҳама танаи зебо ай аввал буд да эктоморфо барои ҳамин ба пеш сайта дастгирӣ кунен обязательно агар поделиться кунен ҷуръотонро рӯй кунен рекомендация кунен барои мара поддержка мешавад ҳисоби ки поддержка камай ман дар ютуб кам съёмка мекунам лекин иншоалло ки ман инро исправить мекунам бисёртар мебурам связь қати мардум чтобы мышлениашон иваз шаванд и камтарак тасаввурот пайдо кунанд дар бораи тарзи ҳаёти солим ва бадансозӣ барои ҳамин поддержкаро фаромӯш накунед зинда бошен обод бошен видеои дигариро ҷудат кунед